Okay, why BE? Okay, as you know my background, anak ni ada 3, 3, 5, 7. Lepas tu saya yoga instructor, my profession is electrical engineer. So when you look at my background kan, I tak ada masa. Tapi sebenarnya bila student I introduce BE dengan I kan, I kata I nak product saja, I tak nak buat. Sebab I memang tak ada masa. On my plate, too many things. Tapi bila saya dapat testimoni bagus tu, saya tak boleh control my mouth. I just share, okay, you cari dia macam tu. I just give referral. Tapi mana tahu my first ambassador bukan local. So terus dari Hong Kong. So itu buka minda I, benda ni boleh international. Sebab saya buat business kan, saya kena sistem semua saya yang build, marketing plan saya yang buat. So keluar account semua tu, wang rental semua tu saya seorang yang buat. Tapi bila saya perasan RM60 saja you boleh dapatkan satu app complete semua account, keluarkan wang terus masuk bank semua automatic. So sistem ni sangat bagus oh. So then bila saya bina my first ambassador dari Hong Kong, so saya pergi sana, masa tu belum MCO, I fly there and only buat 1 jam lebih lah home party. I build 1 RCA, 3 ambassador. Itu bukan lagi, saya jadi lagi gila. So tu saya nampak sebab my priority is family. So masa bagi I memang susah nak keluar kerja dengan masuk corporate lah. So masuk corporate the time is fixed. So saya nampak kelebihan dekat sini, saya boleh dapat masa dengan financial saya freedom. So lepas tu MCO, so I choose to full time sini loh. Studio I tak pernah buka masa MCO, tak ada buat Zoom apa-apa, tapi saya masih boleh survive thanks to BE. Okay, thank you for sharing.